tugire Kristo. Imana yonyine n'amahoro ibaho umugisha mwese twasangiye amazama atandukanye yo muri iyi ndwi. Mbahaye ikaze abashitsi n'abasangwa mu buzima ru Kristo twamaze kwinjiramo kandi tutazovavanura nabwo tukiri kuri isi y'abazima ndetse no mu buzima uzokurikira kuko niho duhereko inkomezi zirejura izindi nkomezi, imbaraga zitwara izindi mbaraga zo kuzorana umunezero ubuzima bwacu bwose no kugwiza ibihe ibyishimo. Murahanira ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 107:41 ngo Imana yarakuye umukene mu marushwa, ngo irakira imiryango irayirondora nka kurya kubusha. Burya muri wo hari yindi mbaraga, muri wo hari yubundi butware, muri wo hari yubundi bushobozi. Nuko utarabimenya ibintu 9 Kristo yamagushaka kigihe cyose uzinguruye Bibiliya ukayihuza n'ukuri k'ubuzima bwawe. Ngo abantu b'intungane bariboneye baranezerwa, umunyakabi wese ntiyabagikura ko n'umuntu. Ntukemere ngo umunyakibagira ibyishimo ku buzima bwawe, kandi ntugahangane nawe ngo umutongere urutoki. Uzonye nugombye kwikorera, reka ugende imbere y'Imana usabire umugisha umunyakabi, sibyo? Kuko Dawudi ngo ikintu cyamutsindishirije ngo arubaka akabwira Sawuli ariko aramuhama akamubwira ngo yo ngo reka ngo buriya yaramuhunga ntiyigera amutongera ngo amubwire nabi. Yagera imbere y'Imana avuga ati Uwiteka uhezagize igihano cyawe abasi banje. Mbwa niyo bakakubabwira no muntu we rero warabipancaritse, ugomba guhangana n'umugabo, guhangana n'umugore wa, guhangana n'umukozi wa, guhangana n'umunyantege nke. Suko mwige ko hari yindi mbaraga, hari ubundi butware, hari guhogwa n'Imana kuko amaboko yawe yonanirwa. Daboro bayaroze ararogeka, bayavunye aravunika, bayakase arakatika. None nuhangana n'umukereranya zoreka kugukerera, reka guhangana nawe hangana n'ububasha bw'Imana. Ubwira Uwiteka uti singapfe rubi kuko wewe nupfa rubi kandi ushushanije muri jewe. Hakana urupfu, hakana inzigo, hakana imibabaro, hakana imikoshi, kuko umurushwa Imana imukura mu marushwa yiwe ikamushira ku budahangarwa. Nyina wa Samuel yarabivuze, uwo murongo urahagije. Nindera umunyabwitonzi nimba ari wewe niwitwareke iryo jambo ko Imana ihindura ibihe. Amagufa yatakaje ubuzima ikasubitsa ubuzima. Gerageza gutegera no gutahura ubuntu bw'Imana uhetse ubihererwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Ore Mana yanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane